it's a good tournament. I like it. It's very well run and organized, good conditions. Yeah. Do you have feedback from the players? Myself. Jako mi se sviđa, da, baš sam zadovoljna. Baš sam htjela da dođem ovdje i mislim da je ovo jedan jako lep turnir za igru, tako da sam prezadovoljna i organizacijom i ljudima u Makedoniji kako se ophode prema nama. Svako ko ovdje igra je jak igrač, više nema tu u šahu slabe igrače, niko neće da igra, da ne radi, tako da ne može lako se dobije partija, svako ima svoje potencijale, tako da mislim da svako u ovoj sali zaslužuje da se kaže da igra dobro.